n'ecyanyu nari n'ecyangi itu abaruza kutera kabiri oshabe mukama akoreke mwebembezi ki orukuza kuyamba ihanga orukuza kuyamba abantu orukuza kureta entunguka orukuza kureta obusinge atarukuza kureta ndwara rero uwo mukama arakoreke obino waterera kabiri rero nawe omuterere utarukwanga bagenzi bawe boko baraye bayorekwa ekindi kitakushana cyawe hati kandi utakabagwirwa kuri kikwetengesa ntaro kikwetengesa kurwana kikwetengesa kutongana kikwetengesa kujumirana ebyo na nebikuhemura izina rya hanga Yoshua kuyabere nagambira abisirayeli barakwenda kwambuka yo umugera gwa Yordan barakusumunsi eyaganisibwe nko kuturkwenda kwambuka za umwaka musya ubwo gutwaza kutahamu w'entumibiramukaga Yoshua akagambira abisirayeli yabajya mweyeze abo kubanyenshakare ntangana ndakora yo kutangaza umubiri hata abanyarwanda bagenzi banyu ninyenda gutumanye burhanga naenda kukora ibyo kutangaza omumagaragi rangana ndakora ibyo kutangaza omumakagi rangana ndakora ibyo kutangaza omwihanga ritu rya Uganda omwaka ogugwaza kutandika gw'2026 ntushaba mukama ngo umwaka g'ubusinguzi omwaka g'ubusinge omwaka gw'entunguka nahaza kubamu ebyo kutangaza bingi ebyo mukama arakuza kutukorera nk'abantu n'amakagaitu konka tutakabigiremu ekigambo kyagira ngo tweyeze haza okweyeza no kushaba mukama akakusasira omu mutima gwawe rero kyetiisa rero omwoyo wa mukama akakweza ati kwarakukweza obwo orukwera rero ukabona kutaha omu mwaka musya oyine omutima ogwezire oyine omutima ogushemeire ndakugambira abaziire iwe muzire we omanye ngo omwana uya uruhanga yakwire nabwo ubundi ukashaka utakushimanya uruhanga rwakwire umwana ogu Bibuli negira wabana n'ubuhumuzo bwa mukama nende zizarwa n'ebiconco ebyalo kunkana bwene ni ekigambo nisho kimwe ekigambo kijya mu manyizo omwana omuhanda ogwashimire kudora nguno gwaraba yakuze tarugugamo hate ekyo kiba kimanyisa ngu abaana nibororwa abaana tibakufa kukura tureke kuteekateeka ngabana ni kenyamisho enyamisho yo nayo yagizara ikajinagaho netandika kutegana no kuronda okwerabe mwene nyamishwa yo yafa kuzarwe kaboho nebasa kukura yahuko yagabe by'inyamisho kunko umuntu hatuwe nayenda koro so niyenda kubashaba bazire mufeyo abana banyu kureba mwaba mwaborora umuringo bwo kumanya mukama no kumutina bagire imico mirungi abo kuba kumurarebe mwafuka singa kubashomesa konga hati nibija kuzemitwe konke imitima oshange akatima karukwingana gati twaba turiyontu tekateka kwambuka mwaka kuza umugundi mumanye weka etaro mu byo kurya ekejo ntaza mwentongane kuba enda yabera umugusha neretera undi uraya atagira mani irakibatarize mani ubundi ushanga yagire n'ikinuga haba mwentongane zituma habaho domestic violence weniye namwe shabamaka mufeyo kubasa kurema mwakora ebyakubasa kubisaho amakaganya gakagira ibyo kurya biri kumara muhinge muhogo muhinge bitoke muhinge bitakuri mugira ubusiri buri mu dodo buri mu ntura mwenu in other words
eka yetororwe ibyo kurya rero abana babona ibyo kurya n'abakuru babona ibyo kurya ateke ejo neja guma konka nabwo tukujya ko President Museveni akaguma nagira ngo mureke korenda yonka araba kujya mu kasita nawe n'icyo kurya akora nk'imfu mwina bempurira nyamisho yagize ngo nawe n'icyo kurya ngo cyo kurwara ndagwishe inshyitiza bojo ashiwe no teka kurya cyonka kuri nicyo kuri cyonka nga kora eka egira ibyo konka nawe abeye ntasi kora ebyakwasa kureta sente onka korero ryo kinga bingi oriyeho oguzeho eka ejire esente bendeza pesa jumwaka kandi hamwe no kutandika cy'umuntu mubare muno